and timest sun, moon, and stars in their courses above. Join with thy nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Blessings are mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Qué hermosas alabanzas, ¿verdad, hermanos? Vamos a aplaudir, aplausos virtuales. Vamos a regalar al coro. Gracias también. Sí, gracias. Y también, bien, antes también quiero pedirles, pueden activar sus cámaras. Y así pueden recibir la palabra esta noche. Bien, llegó la hora de más importante, que es oír la palabra de Dios. Entonces, para esto voy a invitar a nuestro amado pastor Oxpar, que recientemente ha estado en Israel y ahora también en África, y luego va a estar en México y luego Estados Unidos. Bien, vamos a recibir a pastor Oxpar para escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo están, hermanos? Eminaga kasangichi suhtutaka chantukiranunapa tiempuña presaspa karqa kunan paqarinpi kapuarqayku presidentawan tarinakuspa programa sakasa orata waspa karqayku hora kusaniyuqta chay tiemputa fotostapas urquchikurayku imatapas nuqa suwarqani chayta yachankichischu nuqa abrazay atiychu nispa abrazaykurqani chay presidenteman convertikusqa chay fue creananpaq Lesotopi paykunasan chay llaqtata sumaqta guiayta yanapaspa chay presidenteta
yanapariyatsun chay llaqta sinkusisqa kananta. Kay presidente manchay kusisqa kasarqa chanta niwarqayku llank'anayku qhiminata suwanaykutaq. Ñuqa tarinakuni askha kimsa chunka presidenteswan asunchun chaymanta. Chanta presidentewan tarinakuni pay kasqa pastor ari. Parlaspa karqayku kay Bibliamanta sunqunwan Diosataqta. Ñuqayku munarqayku llawata llank'ayta. Mana atikuspa hinanmanchu diamanqaya diapaqhina uchikanmanta suyaspa Diostata bendisispa kawasunchis. Kay paqarinpi ñuqa willarirqani kay presidentema imanatachu huchaymanta pampachasqa kasqayta. Chanta ñuqapas chayta willasaychis qankunaman. Chay guerra kasaqtin ñuqaqta karqa allin problemay. Mamay wañupusqa, papa suytaq chay guerraman responderqa chay cura hermanuyta soldado hina rirqa guerraman. Ñuqaypatataq karqa llarqayta manchaytapuni pasaspa karayku. Chay llarqay pasaspa ñuqa mihuq kani tukuymata. Chay chunka phisqa watasta hunt'aytawan chanta chunka suqta watasta hunt'aspa, chunka pusaq watasta hunt'aspa, chay watasta hunt'aspa amigosniywan suwaq riq kani allinta. Trigu puqusaqtin chay amigosniywan rirqani trigusta ñuqa huqarimunayku. Chay papatapis chanta manzanatapis ñuqa huchallaqpuni kaspa karqani. Diostatay perdonaway huchasniymanta. Mana ñuqa piensaspa kani infiernumancha pusaq nispa. Chaqanmantapuni munarqani huchaymanta pampachasqa kanayta. Kay hucha karqa askha chukchamantapis hina. Kay umay patakama chaki urakama hatun huchasniy kaspa hinarqa. Iminatataq kay huchasmanta pampachasunman chinkachismunmari huchayuq kasqaymantari ñuqa risaq infiernuman nispa. Ñuqaqta Diosatay perdonapaway chay huchasniyta nispa. Waqaspa ñuqa mañakurqani. Chaymantapacha qallarirqani ñawriyta Bibliata. Génesis, Éxodo nisqata, Levítico nisqata, Números, Deuteronomio, Josué ñawirispa karqani. Ñuqa ñawirispa karqani imatataq taripasqani
Levítico iskay kimsapi chayta ñawirispa ñuqa kicharirqani chay tawata. Chanta Diosota nin Moisesta parlaspa karqayku chay ofrenda chay hucha nisqamanta. Iminatachus kay huchas pampachakun, iminatachus pampachakunanpaq kay ofrenda niqta chay huchata chinkapunanpaq. Uqñan tiyan pichanapaq chay mayllanapaq chay huchata. Chay q'altunta ñuqa yuyayniypi churasqani. Chay Levítico tawata upyaywaqtin chaypi rikhurin imanatachu huchanchikmanta pampachapi runapi wasunchis mayqachus sacerdote chayta chinkachipusqanta. Ahinamanta kay hucha pampachakun chanta waq kutipi tukuy pueblo Israelmanta huchallisaqtin imanatachus paykuna huchankumanta mayllasuqchis karqanku chay imanatachus chay qillqasqa kasqanta. Chay jefe tribu nisqamanta juntaspakan chay huchasmanta imanatachus hucha kasqanta mana chay allin importante hinachu. Chay ñawirispa chay tawa kutipi imanata chaypi qillqasqa kasan. Chaypi runallapis chay llaqtamanta runa huchallanman chayqa ima ruwaspa mana ruway hunt'ayachispa chay kamachisqanta Diostataqta imanatata huchanmanta pampachasqa kanman. Pacha rikhurispa kan. Kay ahina niyta munan nuqaman. Nuqa ahinata ruwasaq chayqa ahinata huchasqa pampachapi kasqa runapi kasqa. Chayta chay Levítico nisqapi iskay chunka qanchismanta pacha rikhurispa kan. Chaypi ñawirispa karqani pillapis chay runa chay llaqtamanta huchata huchalin chay kamachisqasninwan Diostataqta hina chayqa imatachá huchalispa tiyan chayri riqsinman chay huchanta imanatachus huchalisqanta chayqa apamunan kasqa uq cabrituta chay apaspa kasqa chay huchanta huchallispa chayta pampachananpaq. Chay kasqa chay ofrendata churaspa chay huchallisanmanta. Kaypi Bibliapi ñawirispa kanchis imataq kaypi rikhuruni niytataq munan churanqa makinta chay ofrenda pataman nin makinta churanan tiyan chay cabra humanman. Imaraykutaq churanay tiyan chay makiyta chay uman pataman cabritaqta ñuqayku pastor kaspa ñuqa tukupuspa uq ancianituman hina
chay cabra mana ancianito muhinachu tukuspaka imaraykutaq makita churakunantiyan umanpataman. Imarayku churasunman chay makinchista chay umanpataman chay cabraman. Chay ancianuchu convirtikuspa hinaqa mana hinachu. Imaraykutaq chay cabra pataman churananchiktiyan makinchista mana chayta ñuqa yacharqanichu. Watayaqmanta ñawirirqani Génesis, Éxodo nisqata ñawrispa imaraykuchus churananchiktiyan makinchista chay cabra uman pataman. Ñawirispa kashani chay Levítico chunka suqtayuq iskay chunka ugniyuqninpi rikhurin chay rasun kasqa chayrayku churasqanku chay macho cabrío nisqaman uman pataman kawsasaqtin chay tukuy pueblo de Israelmanta chay rebeldenisninta paykuna chay huchaylasqankuta willanankupaq chay tukuy huchankuta saqaspa uman pataman chay macho cabrío nisqaman Amén. Kunan huchallinchis ichari kunan chay cabrito wañunantiyan huchaniqta mana wañunallanchu tiyan ahinallatachu churanchis kay huchata cabra pataman chanta kunan makita hinata churaspa kan. Makita churaspa chay hucha kasarqa ñuqapi chay huchaqa kayta pasachispa kaq kani chay cabraman. Amén. Amén. Chanta ñuqachu huchayuq kani cabrituchu huchayuq. Ari chay cabra huchayuq chay cabra huchayusqaman hina chay ofrendata churaspa chanta chay cabrata wañuchispa perdonapay cabrito qan huchayta pakapunayta munani chay cabrituta hap'ispa chanta churaspa chay huchata chay cabra pataman chayrayku huchay ñuqaqta kallanpunichu cabritumanchi pasapurqani. Ari cabrituman imaraykutaq mana kutirichimunkichischu wakillan chay hucha maymanta ñuqallapi punichu chay hucha pasachipurqanichu chay cabrituman. Ari cabrituman chay hucha pasachisqani chay cabraman chay cabra chay huchayta hap'ispa ñuqa wañunaytaqa pay wañuspa karqa. Chay huchanchikmanta pillapas wañunantiyan precio paganantiyan chay cabra pagasqa huchanchikmanta imaraykuchus pay wañusqa ñuqanchis huchanchis perdonasqaña kasqa pampachasqaña kasqa chayniqta chay cabrata wañuchispa chay ovehatapis chay chaqamanta Señor Jesucristo
noqanchis naqta wañuspa achayniyta munan llantun Jesucristoqta. Jesucristo niyta munan hamuspa Diospaq ñawpaqninpi hamurqa cordero hina. Dia hamuspa Jesucristo kay hallp'a pataman nasikusqa Belén Judeapi. Amen. Chay noqa niqtij amen niqtiyqa tukuy ninayis tiyan amen nispa. Mana pero altunchu ninkichis. Ari, amen, allin. Chayrayku ñuqanchispata huchanchis churapunapaq chay cabraman makita churanay tiyan chay cabra uman pataman. Chanta huchallin chayqa cabraman pasaspa kan. Cabraman pasachispa kani huchasta. Chayrayku pastor phiñakuspa kan wataymanta. Cabra, ari, allin sumaq. Cabra q'ipirikusqa huchanchis huchata. Chayta saqaspa laduman ahinata hina kunan ñuqanchis riqsisunchis laduta. Aswan importante kasqanta. Kay Bibliapi pasan ñawpaq testamento y kunan tiempomantawan testamento nisqa. Kay Bibliapi kay musuq testamentopi riqurimun. Mateo libropi kimsa chiqlaynin chunka kimsayuqpi Mateo chunka kimsayuqpi chaypi karqa Jesus chay Galileapi pay bautizasqa Juan el Bautista nisqata. Ari, Juan bautizasqa kasaq nispa. Mana. Ñuqataqa bautizanuwayki tiyan imaraykutaq qan hamuwanki ñuqa bautizasunaypaq nispa. Kunannin saqay chay imastachis nisqaykita kunan ahina juntakunapaq ahina kanan tiyan. Chaynayta Juan bautizaspa kasqa ahinata Jesucristuta. Amen. Iminatataq ruwasqa Juan yakupi kasasqa Jesucristo qayllaykusqa yakuman huqarispa makinta Juan churasqa uman pataman Jesucristoqta. Y ahinatataq qusqa chay bautismuta. Chay imaniytataq munan. Chay huchan tukuy runaspata pasachipusqa huchasta chay Jesucristoman tukuy runaspata. Qanmuna chayta entiendenkichischu? Juan bautizaspa kasqa makisninta churasqa Jesucristo uman pataman ichari imaraykutaq makinta churasqa. Chay huchasta tukuy mundumanta q'apirispa churasqa uman pataman Jesucristoman. Amen. Kay Biblia niqta ahinata huchachakuspa kanan karqa
chanta kay San Juan libro pe iskay chunka heskonium heskone imnatataq nisan kay entendiya Juan rikusqa Jesusta hamusaqta y pay nisqa kay koleron Jesus koleron Diostataqta hamun qhechuk huchasqa tukuy mundumanta nispa entiendenkichischu huchanchis maymantaq ripusqa Jesucristoman. Amén. Chay tukuy huchanchis tukuy q'alitun huchanchis pasachipusqa Jesucristoman. Amén. Amén. Juan nisqa kaypi kasan Corderon Diostataqta picha qhechun huchasta tukuy runaspata. Chaykuna huchanchista pasachipunanpaq Jesus Juan el Bautista churasqa makisninta Jesuspa humanpataman. Juan charaykutaq bautizasqa Jesusta chay Jordán llaqtapi. Jesus mana pay arrepentikunachu karqa imaraykuchus payman huchillarqachu. Pero imaraykutaq pay bautisachikusqa imaraykuchus pasanan karqa huchas tukuy mundupi kawsaqkunamanta. Huchanchis sapa ujuwankunamanta pasachillasqata tukuy q'alitun huchasniykita Jesucristoman. Amén. Huchayki qampatapis chay huchaykita qampatapis tukuy huchasta tukuy kawsaqkunamanta pasachisqa Señor Jesucristoman. Pay entendiya hamuqtin Jesus imanintaq kay Juan nisqa kay Cordero Diostataqta tiyapu huchayta apakamun mana piqta huchantata hapasqa huchanta tukuy pata tukuy kawsaqkunata kay mundumanta tukuy huchasta chay kay mundumanta pay apasqa. Chay runa ñawpaqta kasaq pichanta picha hamunqa chay picha nasikunqanku recién chaykunamantapis picha kawsankuña chaykunamantapis tukuy huchasta pasachispa kasqa Jesucristoman. Kicharikuspa kasqa cielopis uyarikuspa chay parlaynin Diostataqta kay nuqaqta waway munasqa waway paypi nuqa allinta kani paynaqta charayku Jesus ruwasqa voluntaninta Diostataqta pay crucificasqa kananpaq hap'iqasqa chay bautismuta Juan nisqanmanta chay huchanchis q'alitun huchas pasachipusqa Señor Jesucristoman. Huchaykipis
tukuy huchasninta kay kawsanku kay mundupi chaykunaqta. Charaykunin kaypi kasan. Kay correron Diostataqta qhachu chay huchanta chay Malawimanta nispa chaqnata chunarqa huchasta tukuy mundumanta nisqa Malawimanta chanta Costa Marfil nisqamanta Zambia Coreamanta América llaqtamanta Canadá huchasta tukuy pataq q'ipirikusqa chanta crucificasqa kasqa chay cruzpi. Chay ratupi chaypi tukukapusqa tukuy amen. Chayrayku tukuy huchanchis mayllasqaña kasqa. Huchanchis wiñaypa t'aqsasqaña kasqa. Limpuchasqa kasqa. Satanas engañaspa kawanchis qan llullakunki, qan suwanki, qan huchillinki, qan rinki infiernuman. Zipuy Satanas, lluqsiy. Huchata ruwani. Jesus nuqanayqta cruzpiña wañusqa. Huchayqa mayllasqaña. Nuqa kani santo nisqa. Nuqa kani justo nisqa. Diostata nin justo kasqanchista. Pitataq nin. Qanta nisunki Diostata justo kanki. Qanta nisunki qan justo kasqaykita. Romanos 15 chiklaynin iskay chunka 15pi. Romanos libropi 15pi chiklaynin iskay chunka 15pi. Chaypi nin tukuy huchayuq kasqanku chayqa karunchasqaña kasqanku chay hanaq pachamanta. Ari ahina tukuy huchallispa kasqanku chaykunata manaña ichari kaypi iskay chunka 15pi rikunchis chayqa nuqanchis huchasapa kasqanchis. Huchata ruwasqanchis. Chanta kayman faltaspa kan kay iskay chunka 15pi. Mana imatataq mana tarinchischu chay iskay chunka 15pi huchata ruwasqanchista. Mana chaypi kasanraqchu Salvador. Huchata ruwanchis. Mana pero Salvador chaypichu kasan. Mana chamunchu. Iskay chunka tawayuqpi chaypi rikurimuspa kan Jesucristo. Amén. Chaypi justificasqa kasqa tukuypis qasimanta. Jesucristo imaraykuchus wañusqa nuqanchis niqta chay gracian Diosataqta qasillamanta qasi kaqmanta nuqanchis justificasqa kasqanchis. Amén. Kay evangelio. Kay iskay chunka 15pi huchillarqanchis. Chanta iskay chunka tawayuqpi Jesucristo wañusqa nuqanchis niqta.
Inuqanchista nuqanchista Diostata justo kasqanchista imarayku huchata ruwarqanchis chantari Señor Jesucristo crucificasqa kaspa tukuy huchanchista perdonapawasqanchisña Dios Tata hinata nispanin qam kanki justo nisqa Amén. Qam kanki justo. Pitaq nin. Pastor Oxoparchu nin. Mana. Pastor Kimchu nin. Presidente Malawi nisqamantachu nin. Pitaq nin. Pitaq. Dios Tata. Pay pues. Dios Tata pues. Pay nin. Qam kanki justo. Qam kanki santo nisqa. Qam kanki limpu maylasqaña. Qam kanki santo. Qam huchaykimanta perdonasqaña kanki. Maylasqaña kanki. Limpuchasqaña kanki. Amén. Kayta mana ninchu Pastor Oxoparchu. Chay Rey de Reyes nisqa. Chay Dios Tata pues kasqan. Kajtin. Paynin justo kasqaykita, santo kasqaykita, qam limpu kasqaykita. Chay huchayki maylasqaña kasqanta chay cruzpi. Kay Bibliapi nin huchata ruwani. Piensaspa karqani huchayuq kasqayta. Señor, nuqa huchata ruwallanitaq perdonaway. Nuqa huchata ruwarqani. Ahinata piensaspa yuyaspa karqa huchasapa kasqanta, pero Dios Tata pues. Dios Tata. Pay niwanchis qam kanki justo. Huchaykimantapas qam maylasqaña kanki. Qam kanki santo nisqa. Si Dios Tata ahinata ninchayqa justos kankichis ichari. Ari. Mana Pastor Oxoparchu. Dios Tata hinata ruwaspa kasqa. Dios Tata justificaspa kawanchis. Creenchis chay Dios Tatapi. Imaraykuchus chay niqta ninchis limpu kasqanchista. Nuqanchis riqunchis chayqa uqlluyakun, suwan. Chay nuqapis suwaspa karqani manzanasta, melonesta, willakuspa karqani. Askha huchasta huchallarqani. Chayrayku nispa narqani nuqa huchasapa kani, perdonaway, ama huchata ruwanaypaq yanapaway, huchasapa kani, infiernuman sina risaq, ahinatapuni niq kani. Pero huk día ñawrispa Bibliata, imanintaq kay Bibliapi. Oxopar. Qam justificasqaña kanki. Imata?
justificacionnya kanki. Ahina punichu Dios tatay, Dios tata manarilla kunchu. Ari, justificasakani. Noqanchis yuyayniynchismanta hinaqa noqanchis creenanchis yan astawan palabranta Dios tataqta huchillarqanchispis huchastapas waspakarqanchis Dios tata pay pues nisqa Dios tata justificanchisqa kanchis justos nisqa huk wata 1962 nisqa qanchis octubrepi noqa yacharqani huchaymanta pampachasqa kasqaytaña noqa creespa karqani chay palabrata chayratumanta pacha Dios tata llank'ayta qallarirqan noqapi imarayku Dios tatawan noqawan uchachasqaña kasqa sunquy Dios tata niwarqa qan kanki justo noqa huchasapa kani nispa mana uchasqachu kanman sunquy zipuy infiernoman zipuy ama ahinasta nichu zipuyqan sapallayki noqa hawarisqayman ahina huchasapapis kani Dios tata niwan justo kasqayta yuyaynimantapis noqa creespa karqani Dios tataq palabranta noqa qhawarisqayman noqa karqani huchasapa pero Dios tata niwan noqa justo kasqayta mayk'aqtaq chay juiciota hap'iqtinchis aswan importante chay portero nisqachu aswan importante chay juez nisqa echari pitaq aswan importante ari Dios tata juez nisqa chay Dios tata oqsopar qan kanki justo niwan qan kanki mayllasqa amen noqa mana creanichu nipi parlaypipis Bibliapi macha tarikun chay palabran Dios tataqta chay tarikuspa kan Diospa iglesiaman noqa kani justo nisqa chay oqsopar tukimanta huchallispa karqa llullakurqa suwarqa iminatataq qankawaq justo nisqa qan kanki allin llulla chantari noqa suwarqani llullakurqani pero Dios tata noqata chayqanta ruwawan chayman pitaq kasan Bibliapi tukuy qanchis huchasapas chaypi tarikun Bibliapi mana kanchu ari tiyan mana kanchu ari kan zikuchiylaytachu munanki noqa maskaspa karqani chay Romanos 15 iskay chunka 15 huknaypi iskay chunka tawayuqpi imaninta noqanchis justificasqaña kasqanchis qasimanta chay Jesucristo llawarninrayku amen qan kanki justificasqaña noqapis tukuy noqanchis
justos kasqanchis. Pillapis chay versículoта borraman karachayqa ñuqa huchallawaqpuni kayman. Pero mana chay palabra chinkaqtin creespa kanchis chay palabran Diostataq palabranpi. Huchata suwarqani, ñuqa suwaspa karqani, llakuspa karqani, maqanakurqayku, ñuqa karqani allin runachu. Chantari Diostata niwan ñuqa justo kasqayta, ñuqa kani justo nisqa. Iminatataq qanqa justo nisqa mana. Iminataqa suwanki marunasta ñuqawan ari. Ñuqa suwani chay melon nisqa uquyta. Imaraykutaq entonces justuwan kawaq ari ahinapuni. Qan niwanki ñuqa huchayuq kasqayta ari, pero Diostata niwan ñuqa justo kasqayta. Iminataq ahina kanman maypitaq chay tiyan mana kanchu, tiyan mana kanchu. Rikuchisunaytachu munanki? Ari. Romanos 15 iskay chunka 15 iskay chunka taraqpi pay nispa niwan justificawasqanta niwan justo kasqayta ichari justo kasqayta. Chaypi nin justo kasqanchista qhawariyallinmanta kay Bibliapi mana chay kanchu ichari. A ver, qhawarisunchis maskharisun. $100 waychis piqpachamakan apamuychis chay Bibliata mana kapunchayqa qusqaykichis chay $10,000 qusqaykichis. Hamuychis piqpachamana kanchu chay versículo nisqa. Mana qulqay kapuwanchu. Ari kapuwan kartaraypi wasipi. Munasqas Diostata ñuqanchista munakunchis. Mana pay piensanchu kachayta infiernuman pitapis. Charayku kachamusqa Jesucristota. Chanta pay ñuqanchisñaqta crucificasqa kasqa Jesucristo chaypi nisqa último parlaypi ima nisqataq parlaypi tukukunña nispa. Amén. Tukukapun chay ruwasqan perdonapaq wasqanchisña huchanchismanta imaraykus pay crucificasqa kasqa. Tukukapun chay ratupi ñuqanchispataq huchanchis limpuchakusqaña. Y Diostata chayta qarqasqa kay Bibliapi. Tukuy runas pichamana creankuchu kay Bibliapi y asqankupi creanku chayqa entonces mas allinchu charayku creananchis tiyan kay palabranta Bibliapi kasqanta. Pay hamusqa kay hallp'apataman huchanchismanta pampachananpaq crucificasqa kasqa ima pay nisqa tukusqaña tukukapun. Tukukapun chay juiciuta tukuchipusqa huchanchismanta
chay maldiciones apis tukukapunña. Tukuchipusqa chay huchata ruwaspa kanchis o huchallispa kanchis, asqa huchasta ruwaspa, pero Jesucristo niqta mayllasqaña kasqanchis. Santificasqa ima kallasqanchista purispa kay mundupi kay evangeliota willaspa kani, anunciaspa Zini Malawi nisqa llaqtaman, Israelman, Kenyaman, Tanzania nisqaman, kachaspa misionerosta tukuy munduman. Noqa kay anunciaspa kani kay palabrata. Pillapis qankunaqa ukupi mana creespa karqan ishiqa, creechis kay palabrata. Y kananpaq sunquykichik ukchachakunanpaq uqlla kananpaq Diostataq sunqunwan, qanpaq sunquykiwan. Chayrayku Diostata bendisispa kanqa. Amén. En medio de oír el Evangelio nosotros también hemos recibido la salvación. Señor, como tu siervo predicando el Evangelio, tanta alegría, tanta seguridad está transmitiendo a las almas en el mundo entero. Te agradecemos, Padre, por habernos permitido tu siervo verdadero en este tiempo para que nos comparta el Evangelio, la palabra de Dios. Cuánto anhelamos, Señor, que también tu siervo pueda venir a Bolivia, Padre, por favor. Oramos para que Dios pueda abrir las puertas. Así, Señor, muchas almas, entre ellos está nuestra familia. Aún cuando es tiempo de los gentiles, kay tiempopi kay gentiles nisqa noqaykupi qam permitispa kawayku chay wawas familias ima tukuy salvacionta hapinankupaq Diostata kuyarikuwayku. Gracias awayku kay palabramanta, Señor. Salvación mana riqsinallapaqchu nitaq doctrinachu. Noqanchis chay sunqun voluntadnin Diostataqta chay voluntadnin juntakunanpaq chay yawarnin Señor Jesucristo niqta kinpuchasqa kanankupaq ashnata agradecespa kayku. Ñakamuyku Jesucristo sutinpi. Amén.